Njye nitwa CLEMENCE INGABIRE nkaba nkora muri departement ya fund. Nkorera muri fund mu byerekeranye n'ingwate. Icyambere agomba kuba afite ikigo cy'imari bakorana. Iyo tuvuze ikigo cy'imari tuba tuvuze banke, tuba tuvuze sako, tuba tuvuze na microfinance. Ni ikigo cy'imari kimusabira kuko aba yarasinyanye amasezerano n'ikigo cy'imari. Iyo bavuze ikigo cy'imari rero n'umukiriya no kuvuga ngo nta kindi kibahuza, no kuba ufite konte muri icyo kigo cy'imari. Biruta kubona ingwate, birihuta, nta nubwo twimana ingwate nk'uko abantu babivuga. No kuvuga ngo byose bituruka mu kigo cy'imari. Iyo ikigo cy'imari kiza umushinga wawe ku gihe, kikazanira na dosiye yawe muri BDF igihe rwose ntago bimara igihe kinini. Birumvikana nyine hari impamvu nyinshi zishobora gutuma wenda zitinda, ariko ntago tuvuga ngo ziratinda ngo zimara ukwezi, ngo zimara abiri, hoya. Kugira ngo hirindwe gukererwa cyangwa gukerezwa ku kubona ingwate, bakiriya b'ibigo by'imari mugerageze gutanga ibisabwa byose ku gihe kugira ngo namwe ingwate yanyu ibonekere igihe.